Mungu anapoamua kukuinua, Mungu anapoamua kukutofautisha, Mungu anapoamua kukutenga ili akutambulishe, hupenda kuona moyo wa mtu ukiwa katika hali ya kuogopa, na kule kuogopa kuwe kuna kitu kinachoitwa adabu. Sasa kuna uwezekano wa mtu kumwogopa mtu lakini asiwe na adabu. Watu wengi wanapofika mahali pa kuzoelea mambo, kufikia mahali pa kuona kwamba wana uwezo wa kufanya chochote na wala hakuna kitakachotokea. Kosa mojawapo ambalo mwanadamu analo ni pale anapodhani kwamba amepata kibali mbele za Mungu, na labda Mungu akamuona kwamba anafaa kubarikiwa au kuinuliwa kwa namna moja nyingine. Wengi wetu huwa tunafika mahali pa kutokuwa na hali ya kutambua kwamba Mungu ni Mungu. Hajawahi kubabaika wala kubabaishwa. Hana uhitaji wa chochote, japokuwa anaweza akatuhitaji tumtumikie. Na anapotaka tumtumikie, haimaanishi kwamba amekosa wa kumtumikia. Kama si katika wanadamu, anavyo viumbe vingi ambavyo vinamtumikia. Na kama si vilivyopo duniani, anavyo viumbe vingi mbinguni. Vingine vina macho lakini vinatamani kuendelea kufanya mapenzi ya Mungu kila siku. Vingine vina miguu, vingine vina mikono na mabawa, lakini Mungu anaweza kuvitumia hivyo. Anapoamua kukuchagua au kunichagua mimi, ni tafsiri ya kwamba tumepata upendeleo ambao hatukustahili.